Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Gezo. Igama lami ngumfeza Ntuthunga Khumalo, bathi ila sibona amakomedi cishe mawusemusha kuleli khasi ngizocela nje show to subscribe, ungakhohlwa ulandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Ngaza kwethu-ke umculo Maskandi uphinda azibize ngobhekeni kaMaskandi uSimomoza usekhwele wadeleka laphana kwensizwa into encane laphana ibiza-ke ngesitabane. Kunesithombe enganza ukuthi esithrenda enkundleni zokuxhumana, into encane la kade ehlebela khona usaliwa laphana-ke laphana lensizwa ibisithi kunto encane laphana kade wamtshela ukuthi into encane laphana uyisitabane. Ngakho-ke bekumele angatsheli umuntu, kodwa-ke ngoba sekuyavela ukuthi-ke ngempela into encane uyilento enjena. Emva kokusabala kwalesithombe la khona into encane engathi-ke ekade eqabula usaliwa-ke laphana, bese ebona ukuthi ngcono alitshele zangande kakhulu nayi clip kaSimomoza achaza kabanzi. Oh, mina into encane wangitshela last year nge-tournament yokuqala yebhola, wathi yena uyincukubili, wathi uyangihlebela incukubili, lento ekuthiwa i-bisexual. Uyishaya ngapha emantombazaneni, ayishaya nangapha abuxeke nangapha ebafaneni. Wathi kunje, wathi ngingatsheli umuntu. Nami phela sengiyasho ngoba siyagonyuluka. Wazi wathi lento banokuyenza noGezani, kodwa phela nani ningabe senifafaza. Nami wayeshilo nje phela, nami sengibona phela eseqabula usaliwa.